Moai whatalo whātu le pa ia, ma le mamare o le atanu, sa mo mamau, ma sa mo la talata mai, ia ma tua oi. Aere ngata i lea, ia o le pa ia, ma le mamare o le au fia o mawhai o na mafuta mai le nei tō la fiafi. E mua pera wale vi inga ma le whawhitai le tua le tama walo na alofa ma lo na anga le lei. Wa ia tai mailo o tō sefua, ma si o matu ni yola. Ia ile whai unga o le nei vai aso. Ia le ngata i lea, ia o le nei aso whapitoa, ua ia whaia mo i tātou te oli ma fia iai. Whawhitai fo i le lofa ma le anga le lei o le tua, ua mai o ngā ruenga o le nei aso, ia o iei fo nisi o ngā lue le nei tula o le awhiafi. Ia po le awa uli, po le ana vare taimi i le tua le lano langi o le papa, au iai ma inga lue ai, ia iei le lofa ma le anga le lei o le tua. O le nei le tula o le awhiafi e whawhelo e tuari pa ia ma le maru Samoa, i tupu mai e o le atanuu, ia ele isa mātou tāna se loa, ia ona o le pa ia wa o mana whāta o tolia. Le ngata i lea, ia o Samoa o le atanu o mantofi. Pau o lea, na o le pati o la au tō ngāru wenga whita i lea o ato maripō. I le puipuina, ia le ngata i lea, ia o ngāru wenga whaamtai tiu te tau ave pei ona tō whiai o tau, ma whai e ipa ia ma manu o le tua ina ia o tau ngā lueina, ona nuu i so o se tulangi. A le nei tula fiafi ia Samoa le atanu pele le nganga, ia manatua fo i au whai ngā ruenga le tua, ia au whaarupenga mwhare tua, wasenga ia oa o mwhare tua. Ia aware ngā ruenga whita le tau waswino le pawai le ola i so se whata whai tauranga. Ia mua pele tua vi inga whawhitai, ia whamanu ma whane tanga. A o le nei tula o le a fiafi. Alo maia, o se maia lau whafonga, ia e Filifilia o e le tua le tato prokalami le nei tula, o a unea pastor Fagalio Samuelo Matafeo, Danny Ipache, IT, Annalisa Matafeo, ia na ona eva mai lava mo le nei tula mo i tatou. Sa mua ma lau whafonga mai, o si maia lau whafonga, ele pese wawai ei foi le nei tula, ona toi foi mai leo tatou whaasala launga, ua lua sa fulma le 5 minuti tia nei tula e se fulu, o si maia lau whafonga ele pese wasau nia mo o tau.
Ia talofa lava whaafitai o le pesele nasa o tātou whanangolongo iai maungai mamau i o e manaia upore nei pesa e whatalo whatu niko ma lo le mafuta mai puava ale fosio ia talofa lava pearly lily ia tai teri whaafitai le mafuta mai tali i langi vai o a opo ma lo le mafuta mai le nei tūla le tātou porkalame ia whaafitai tele lava ia moli ato lo whaisilo matua ia nga te lea ia le ainga fōru ngā i Las Vegas. Whaafitai tere lava re whātasi mai, ta whao lalo toa, peniata ia soifua Manuia lai sunga pastor Fagalio Samuelo, Manuia tele lea tua i vaenga o lo tutoi o le porkalame lo whātu blessings, Melbourne, Australia. Ia whaafitai lava ia tasi e fo iatu, ia le whamanuianga i le lofa mareanga le lei o le tua. Ai ona o rea fiafi, ia o i tā fōre sa furu mali lua i taimi Amerika, ia ua te ama ma vai tato porkalame, ona iai fuafuanga fo i mo atai au. Au re nei taimi, ia talusia o Manuia lo waso, ia malo fo i le ngāru lue, ia whaifo sa e malo lo le nei aso. Ia ma neia Manuia lau malo longa. Ia ai o tato porkalame ia e tu usao lava le malama ia, pe lava ona whaailu atu le pa ia ma le mamaru le atanu. Ia e Filifilia o e le tua. Te le au ngā i le winga wa lai ona Filifilia o e le tua. Ia e na te whaawa wina lo na whinangalo. Whe mai upo o le tuspa ia. E au ngā le mo tātou le neitu la fiafi. Don't you know you're how amazing you are? God created you in his image. And when you see yourself looking at a child of the king, right? So now God says, I created you in my image, and when I see you, I see my child. Wale ma nei o upore. Tuspa ia ta ia i tātou le nei tō la fiafi. E au ngā fo i le toi wha tonu fo la wai le tātou nei wha moi moi. Tele me pesi mai o le olanga. E iei whainga tāma pua ngā. E lu i ai fo i le tātou ngā lue wha ale whatua tua. Ai le ngata fo i lea. E ei tūlanga fo ia e te i lava i tātou po oso wha ia. Le ai lava mwha ape ma se warning ape ia o le tama le lao o mai. Ai le ai o lafe mai le upo le tua. God created you in his image. And when you see yourself, you are looking at the child of a king. So that's God. You are royalty. Psalm 139 verse 13 and 14. This is what he says to remind us today. It is, for you created in inmost spin. You knit me together in my mother's womb. The verse 14 says this, I praise you because I am fearfully, wonderfully made. Your works are wonderful. I know that you've made me well. Baila mana ia. Peo upo ia tangi tuaire tangata malia nganga whaafutai. Gratitude. To say, thank you, God. You created me in your image. But you also understand who I am. You know. E hiri temi fui lea wha pe tato e pe tau whewhela tau tala fui lea i lea tua a. A le whautuanga lava i e tu nātu. A wate whewhe tau tala i lea tua. A wate whewhe. E te whewheloa. Alolo o i le tu whaile me ta o le lukewarm. Wa tu vai lua sia tatu wa mio. Ioe. A e tala noa sao lava i lea tua. E tu o mai sao lava i lea tua le tala i ati oi. E sila fia fo i lea tua. Lea nganga marifa mauni o lau wala au watu i ate ia. Ai wale ngalo. Tu sao lava i lea tua. I le whaitalia lava i lea tua i e mafua le lei. Ai nata sila fia tonu o lau loto. I le mafua anga wa e wala au watu ai i ate ia. O le neitu la fiafi. E wha ngā solo pe lava leo langa. E wha a popo fo i lava i te tonu le alofa mareanga le leo le tua. A iei teimi fo i e sasi la tā sa ua sa vavali. E wha a tonu fo lau lava le tua i mea lava e ao no tātou ona fight. O lau ta talo i le aso le nei. Tu usa o lava i le tua. Fumele po wha Samoa. Aua le tongia le moa e ule afa. Aua le tongia le moa e ule afa. A le liu lai le tu wha le nganga. E wha pe... Aua na ona e tā ofile me te manao ai, ana ona wha leo lava e wha la tua ai, lo manao o le wha tua i le tua.
tu usao lava i le atua awa le alo. O lau ta talo i laso nei, no tala noa whape le atua lau ta mai, o te lolo fina ngalo, o te toe fo i lava i le palapala, a o le aso, o le ase ngā luenga Samuelo e whai i le aso, iai, le ase ngā luenga Samuelo e whai i le aso, ia whapela o ena whatamala, au maila vai le atua ngā luenga, o le ngā luenga Samuelo na whai nei, o le nofo se i uma o na teu le maliu, o le ainga sa whai il whaafi taudi. Ai sa o nofo ai. Wha o ngā fwoi au le tua e wha maa losi ma fisosoane i sia ainga. Vai me nei whape nei a tato wa aile leila vai tā pena le leilo waso. Te ala mai le tai au, tu sa o lava lau talo. E ta talo fo ia tato o masani ai, ia o le maa nei ai o upu whanongolongo e teu muli ta talo le avea. Le whape na. Vai fo ta talo lo matuta mai o le langi. Vai la demand o le ta talo na iai. Mela na tau o le whaatua tua wha maoni. I o le demand o ta talo le li. E nofo tātou ma teu whana le whapea o e maa nei o ta talo Yesu. Ai wha ile leia e whaitau ma e ta talo le na. O nā te whai Yesu i le atua. Inga ngana whasa moi whapea. Le tua. Aua nei e te ia matu ia miureanga i e whai. Maala nei. Pe a tuu iai lau ngana moni lava. Tuu sao lava lau te talo. Vai e tali mai le tua ia te oi. Aua te ia i matu i whao so songa matofta fonga. A ia e la vea i mai ia te au ai le leanga. Vai le e. Ai a nofo tātou ma teu whawhapea ia lo mātou ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia te vai te whaalongo tua i lo tino. Matu ai le la ngona. Ia na alu lau apea lau lai memorize le ai lo iese mafutanga fori ton. Tala no sao lava. Ai tu ua sa o lava i le atua. E sao fori sa ua le atua. Whimai Yesu. So se mea lava e te wala awa i le tama e ala mai i lo ingoa. O te whaia pe lava. Vai le māneia. E le tūlanga o le tātou ni a whiawhi e whatalo whatu Rachel o tālo whasi tua whine malo sister. Rachel Lino o so le ia wa whaftai wai whatasi mai tātou pokalame le nei tūlaso. Ia whai mai sau pese mul mana o au pese tāsi i whanango longo ratinu o le matango fio lo si ufonga. Ia whaftai foi maputi ngā an seko le mafuta mai. Ia tālo whalawa i le suafa manu malo le tuar tamā. Ia o le alo ma le ngang pa ia. Samoa ia o le aso tā ua le nei e le o le pālota. A o le aso mo Samoa i sae. Tālu sia o e nofo i le aso le nei. Ma e ma fau i sau ta talo e whaafetaia le alofa ma le anga le leo le atua. Mo Amerika Samoa. Waso ia wola mai o i Samoa o whanangolongo nei pese fo ia mai sa va ima o polu o asi i vala aulia ai tutuila. E man nei ala vai whanalongo ai pe e ti ngā fo i le sitasi tua o whanalongo. Le wingo o whamatalanga e pule lava oi a se tautata noa e poli mea lea wa ua i o langona. E le taim foi lea saula fai pese ma sa vai po o polu o fai atu tuile tauna e tu mo ti tau fone e pule lo malo fai me fa pea mind you foi la lea e mo i mana i al whalongo o ita ia it makes no sense o lan me la fa atonu e fua lea atu nu lea nu e tauna e tu mo ti ma fai lo malo. Ai se va ai ia le temina ti ngā ina ai ni tangata ma va ai le ngā luenga na la vea i ai le atua. A tato va ai le ngā luenga ngā le atua te tonu i Amerika Samoa. Te whai atu tanga Samoa o i nā tatu te mauai le whearwhandi i oi. A o le whautuanga fo i la ia wa au ia te sau mai sa vai. A whai pese sa vai. Ma neia te le lau tō whai pese. Ai au tō toi o wha mone mole. O e whautua mā poa i le file mu ma sapaia. O e sapaia le aso e tā ua le aso. Io e alu aso sau aso. O fo i tutuila. Whai ngā ruenga. Ia mai lewa tutuila 6 cent to 6 cent iai. Ia la fo la stato whaalongo ai o mai tutuila o tu Samoa ai whai fo le nei marina. Peo se vaenga fo i lo talanua tu ai fo i le. Ai mai se aso whape nei. Ia
la tele foi la le sau foi le fa pe mo te taun tu maoti ia o te tauna failo malo ai le ngalo ai o le filifilinga le tua ioi o le filifilinga le tua iei foi le wala na fa nga e le tua America na ia pui pui le no ma fa nga ia e le tua e te le o nga ia ai na ona fa tua tu lava ia ai pule lava le matai e lona no ai na o sina fa tuanga lava ia taluelo talo fa fo sia tama i motu le te le fo i lona ia sao mo o sa mo malo tu tas le tapo inga ai le ngata fo ilea manua fo i malana tapo inga io e a mawana i tatou umone vaenga ni o whenango lango mai io e te vai mana ia o tatou no fa tasi e fiar funny fo ia pea na o se fautuanga le aso le nei ia mafo fau lava ia se taimi o iluma ia fais tatou upula i titi mo le whainga lotu mo tu tuila i le lato fua whamanatuina o le nei tau sanga. A le taimi nei sa mo le atunu pele ia peo no whai atu. Ta tia le palo te leo i ese leo le whaifi au taimi nei. Ai e ta ua le aso le nei on o le aso na whaia i le atua mo Amerika Samoa. Iwa le aso. O le aso na nofta talo ma whawhitai ai ia Tuavao Amerika Samoa o whaifi au se tirolo ngutu maneafi o ko vana sa ngarulu ai ia le ngata ilea o maunga iti ma maunga te tele. Ia e tangata umalava latu se fia ia le nei aso ia o le taimi le nei ia o le ase i whaitau atu ko meni le mai a Rachel. Talo whai Rachel ia yes, amen brother. And we 100% support you, Pastor Malo Lava. Manuia whaasoa, may God keep shower you with loads of blessings to bless others. Stay blessed. Yeah, thank you, sis. May God bless you as well. Continue to bless you and your talent. And may the Lord have mercy, and who is desire mercy for your life as well and a family. Yeah, whaftai tele lava. Ia Amerika Samoa e Filifilia o e le tua. Ia mataulia fo ia taulo Amerika Samoa e le o le lauwele ele a o tangata o le atua o iai. Taimi le nei, ia o le ava vai fo e se pese o sau nia le nei taimi. Ia taliu mai Manuia, ia anto e wha awa wine o le tato Port Kalambe. O se mai ala wha fonga i le pese o sau nia mo to. Humble beginnings.
always be a Samuel. The skin on you doesn't matter, or the languages that you speak, you always be Samuel. Yeah. Even though you're far away, they will know who you are by the way that we live day by day. Your name will be heard afar. When you're feeling down and you're lonely, you better pack your bags and go. Come back home. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa no watu pele lo. Pe feo le ni ke lupe te mo na ina ile le fatu. Ya e mana tua upu o tatu tua. Se fai mai e do le tamale I lana tu. O lana savan. Malana tau tau. Ia le fatua o ia lo lo fai so se tangata. Ia aua ni tan mia lau faalo ala. Ile suma lio leo leo langa le ni. Ma ia mana tua. Ia faa mua le tua I leo matato te fai. Awa pe e te le toi fo I mai I lo fanua lana lau au. Ia aua ni ngala. O oi o le Samoa moni. Fase fulu mai vale minuta te aine le tula e se fulu fatalo fatu ra mota Hilton se o fine me Australia ia whaftai le mafuta mai e le tato porkalame le nei tula fiafi. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, this is what he says: we believe that Jesus died and he rose again. So because of Jesus, God will bring together with Jesus those who have died. Oka so le tuai māneia a, pā tonu lava I whaalongo a. A whemail wha Samoa ina whapea. A wā a whai tātou te tari tonu ua maliu Yesu ma toi tu mai. E whaapea foi ona au maia e lea tua whaatasi maia e o momoe ona o Yesu. E ili taimi ua mate laina ai lo tā wha moi moi. Ua o tia o lo tā loto. Ua ti ngai fo ila ngona ma le whatu o tua o le whatu. Le mawhai fo I on tatali e le mafo o whau o le vevesi mai o ti ngā ma pua pua ngā. Fe mai pei o le sami le fe whati a I o na ngalu. Le maua o se malo longa.
Tā atu tā mai whetongi si I lunga, le sou o le sami le whainga malanga. The keystone is the stone that is the top of the ark. It holds the whole thing up together. That is what life is all about. In the same way, Jesus being raised from the dead is the keystone of Christianity. It holds the whole thing up together. In you, there's an image that God created you with. Love, peace, joy, you name them. All his image are inside of you. But this keystone itself, hold it as right now. Nai tau fi mau tātou e le tua. Mō lou Filifilia, ua fola ina e le atua, fe mai, e o lava ia te ilato wa mali liu mama moe, e toi tūtura lai mai Yesu le keriso. You see, God promised to those who choose to follow Jesus is a simple one, because Jesus was raised from the dead, resurrected, so do we. We are resurrected too. Maybe some of you tonight, excuse the language, haven't made that choice to follow Jesus. But if you make that choice tonight, you are included in this verse, and he will forgive all of your sins. We will raise from the dead and go to live in heaven with him. But can we trust that promise? Can we trust that promise? How do we know the resurrection was real? That isn't just a good question. It is the best question. Paul wrote, if Christ has not been raised, then your faith is for nothing. You are still guilty of your sins. In other words, if Christ has been raised from the dead, then his followers will join him in heaven. But if he has not been raised, then his followers are lost forever. Ain't you glad the tomb was empty? Ain't you glad that tomb is empty? But some people question whether or not the tomb was really empty. But Matthew 28 and Luke 24, and several people saw the empty tomb with their own eyes, including the Roman soldiers. Matthew 28, verses 4. Can you count how many people saw the tomb? That many people couldn't be wrong. E leo langa e le nao I tātou I le nei vai tau. E le taimi e tu fesili ma fau ai le mawhai o na tali loto. E le taimi e tangi ei loto. Ai malolo o le anganga. E le taimi e tu fesili e fo I o manatu. O na le iloa le tutono langona. Ai a fesili fo I o le wha tua. Mo se oso ma mea tama fo I le o wha loto lua. So se taimi lava e fesili ai o le wha tua I le memoni. E lu I lava e le natura o le tangata. O aso nei o le olanga. Ua tātou wa aia o mea tupu I te tonu o le olanga o le tangata ma le tangata. Ai a tātou wa ai le lau tele o le lalolangi. O na pongi sai le o le wa ai lava o le tangata ia I a te ia. Ia mana tua fo I le tangata, fe mai Yesu teu le lei o le tangata ia. Fa a pele pele. In other words, va ai lava I tā ua ia. Look at our own spec before others. Au le lofa nā mareanga le lei o le atua, e tu ina mai pe ia te oi, e le pei o se vale a au. A olo nā lofa moni lava le nā mo oi. E tu mai oi ele o tu whawina oi, a olo o tu ina mai oi e whai pe lava o lau filifilinga. Pole lava oi lau filifilinga o le wha maoni, o le savali le wha tua ma le wha moi moi.
male tali tonu. E alu lava aso sau aso. E fo I lava le tangata ili o langa e te tau ona le le iai o lona soifuanga. E au mai fo I le atua o le si o manga, mai e pui iai ma whai loa I le tangata. E iai le atua. E vare tala Paulo fai mai sa matu fai atu fo ati o to le afionga pa ia le atua e moni ma whamaoni. E leo le ala e fo ile na mua ai o na fai atu iati o to. Su e ma fai tau te tonu le afionga pa ia le atua. A fe matangata te Salonia. O le ale wingo lau tala. Vai le fesili o tangata o le aulotu. Ai leo se fesili e whaapea o le anga le fesili, o lai fesili fo ina ia malama ona ua ngalo le mafutanga, ai to so o mai e Paulo. Ai sea. Taimi tonu lo sa le vale Paulo ali o choki. Le tala inga. Toi fo I mai. Ia, toi apoa I fo. A ieli fesili o lo tu mau pe lava I lumo le nei vai tau, e moni ea ma wha mauni le tala sa tu ina e Paulo. E moni ele nganga o Paulo malo na loto I le alofa I tangata te Salonia. Tali, ioi, aisea, pānapa na fautuaina. O pānapa na poa I a Paulo. Ele o le ala fori nana le lei e mama nei le tala I ngā Paulo. Po a lava mea vevesi mai, uai loa e Paulo o na ola iai I le fuafua. Aisea. Ona fo ulasa tu ina I le tua pānapa ina I feso soani e fautua ina le ngaruanga. Matauria Paulo le sia valtaimi. Ai sa whaunga aina. Barnabas. E whai ma encourager. E fautua ina Paulo le taimi o le ngaruanga. O le ala le nai to tonu o le tātou nei o langa wha kerisiano. O lo iai le anganga pa ia. E fautuaina I tātou I le sāwalinga I le ōlanga nei. Whare tala fwoi le whai tala Yesu, you're my bride, Mai e, le mana ia. Atu whatasi la la atoanga atoa lawa. E saule nganga pa ia e fautua oe ma osi le whengainga. E tā pena I lo tangata I le moni ma le wha maoni o Yesu e moni lava ma wha maoni o ia. Ai ona o leo langa lava ona e lui mai lava e tangata mai fafo. Ai le leipe lava o lo nofo tāpenga. Nofo tāpena ma le wha maoni. E au mai lava I le tua ia te oe le malosi. Elizabeth, Fuesaina, e au mai le tua le malosi ia te oe Rachel, o oe, Lino. Au mai umalava I le tua ia te o tau le malosi. Iai le nganga pa ia e pui iai o tau pe alu ia o tau e le whiri e i teimi e sawa e le whiri tangi le atua wha mei whapea. Le tuai, se tō mai a leo po ole a tau solo atu tase ia, te lo tala le atua e le isau whi au. Sā. Ai a sila fia e le atua e mawaiso na vi inga, o na whapea o le atua ia le leila tuatu la le avanoa. Nau mafoilea, toi ave ese mai e le atua. So se mea lava e fia fai e sātani I a te oe, e mua lava fesili sātani le tua. Satan always has to ask God for you, for a chance to do what he's do best, trying to twist your mind. Ai le teimi fole fe mai tala tangata sole, alo walo o mafo fauso le te ia wo le iloa, ai wa fa o so o le fili. You can tell when God allowed the enemy to test your faith, and you can tell when God talks to you and you rejected what God is saying to you. You can tell the difference between from inside of you. You can tell the difference. Because whoever is born again, God will not allow no evil spirits to enter that person unless God decided to do so. But au lenta talo Yesu la matanga mai awari te ta ia I mātou tof to fonga mwhao so songa. Ioe. Lala nai esele mana I o le tatou nofo wawa ai o le tangata I le olanga. O aso ia a o I le lalo langi. Those days when I was walking on the street,
I will not take a first shot from anybody. Them for no avail. I also need. It's different. I see the love of God in a different perspective in my life. Elofa. Yoi, elofa. E iei lava ni nā tūro o tangata a tupu mai whana velave e te tau na retaliate. But mind you, e teimi fo ia e tupu mai whaaso songa ni, but you can feel peace inside of you. It's God already saying, no, I already took care of it. Just relax. But when our mind continue want to talk and blow all the smokes out, the next thing you know, you run out of the words, and next thing you know, like, what is going on? O mentality ana al tangata ia. E le te me te ita e fiu atu au tala. Ala te fi le mu lavalo loto. It's done. Awa ni niva ia malohuru. Ala fi le mu lavalo tom. Na te alawa e nofo whapea. So le, e whai atua le tala li pe le langona mai. E au wala o le atua. Lafe mai tala tuspa ia mai Yesu. I desire mercies. I desire mercies. Mai le manai o le promise. Mo tātou. Ai ona reo langa lava ia, e ta taua nei le lui. E ta taua nei le lui. Ioi. Ai awane i tātou vai ai. Awane i vai ai lo tātou va ai i le tua. A tā pena mai lava la whainga malanga i le taia pō, ai te i sāva lia lo waso. Ia. E o mai pōpua ngā mwhaingta. Alawa iei le tua e pui ia te oi. Rei le tua. So what is Satan's mission today? Is trying to tell us Jesus is still in the tomb. But that's a lie. Remember, Satan's and demons are defeated foe. You are not a defeated foe. You are a child of Most High God. Loved, anointed, blessed. You name it. Recreated by God. Jesus died for you. De lofa nā maleanga le lei o le tua. Asi tia fo i le tangata le nganga pa ia i le vi inga mal whawhitai. E la ngona lava. Mana tua fo le tala le mata upu lea lolo tala no iai mā taio. Ruas fo mal valu fe mua. At dawn, on the first day, Mary Magdalene and another woman named Mary went to look at the tomb. So the question is, what they went to look for? They went to look for dead Jesus. But something happened. He was not dead. He was resurrected from the dead. Mary and Mary Magdalene made their way to the mountain towards to Jesus' tomb. They were taking spices to put on his body. Ori tū lea maleanga wha Israelu. Ioi. Awa maliu role tangata ia ona tu'u leo sua utangu tae e uwai o tino. And I witnessed this at my work. Wova aifo ia i le whata e le ino o le tino o le tangata maliu o le tangata Israelu. E umalo ona whata e le o le tino lea. Ona whasua hau a tolo le tino, o le manai o le manongi. Ona tu'ule iai o le ofu le tonu pe e vala. E wha ofu le tino, whato a tu'ule ma le ofu pae. Ona whato a tu'ule ma le ofu malanga i tangata. O le taimilena, o le tangata muli lava ua tango i le tino o Filifilia le ainga. O le tangata muli ana tango le tino, e sāsesi, ona to i tango i le tino. E re manatu e whapea. Wanga na haina o i la tau ua whapa i aina. E tango fia tino nei. E le mori maufo i la tau whapea. A tango e tangata renu SFM mai o lai palpala meanings o lai e ile ang sale li limo tangata. E ese lava la tari tanunga i tua ainga o Israel. Ai au ngā foi. Ia, watai loa mau mai foi sia vaenga o leo langa ta te wha ai foi ai. I le whata e leina o le tangata o maliu. Au te whatu la ola, so le sene maa nei o le manongi, so le whapea, so le leti o fo i ato mo momula au so ori. Whai a Yesu, so le.
whainga tamai ta ilia son sa saa mea ile nei whanu manongi mana ia si ave fu I whaatau so mau mai se tupe a o sole whatu ole mana I ole manongi o na maile ole maliu ave teu te vai ofu e manongi umalawa ofu o tangata le mana I ole malosi ai ole ano moni lava e whaonga umalawa I le tua tal tununu umalawa nei tangata Ioi. E sila fia le leie le atua. So sta ngata lava mala tu taltanunga. Ya, a tato vai ele ese o taltanunga o kerusiano, ia sa sifo matu. Ia o isi ala sasa mai lava la toia, mai lava whenga tuai, o mea na tupu. I le iwa se lau o tausanga. O isi la sau ala toia, I le afe o tausanga. Ia o le lua afe o tausanga. E faso solo fa pena. Ai whaonga umalava ele atua ni taltanunga. Ioi. Lala nena, tātou wa ai iai. Leala so langona peana whapea e o lava Maria, makatara mana Maria lea, ma maur sa valinga whapea, so le na tua fiu fo e sa vali ma mau, gave up. O leale me o le atupu le tala lelei. O leale me le atupu le tala lelei. O aina te avea o le tala lelei mua I le au so o tā pena lātou e tā lai atu le fina ngalo o le atua. Tō te re tangata whai mai o le au so o na lātou o maua mai o le tala lelei le ai. Tō vai tasi fo le whai upu lea. O whawhinia lava nei e to o lua. Na maua mai e la ua le tala lelei le toi tū o Yesu. Ioi. O le te leo le awa onga e maua mai a Maria lea, ma Maria makalena, makatala lea. O le te leo le awa onga. Ta fe pe ana wha pene I anwanu lava, tu whai mai teiloa. Maria, ta toi fo ta ui e whale inu sta ua ki, tu ai pe lau ma liu le li lea, Ia oi la tu e latu o le tunga mau ia, tu le, wo o le sa, tu fo ta ua, ai le ai, na sava vali pe lava. Sava vali. But mind you, what if they ever didn't expect to return to the tomb? What if they decided to give up and say, you know what, tired of it. It's a long walk. It's time to go back home. What happened to the good news of the resurrection? Ioi, pe o engari nā ai e tātou ia e langona I lava le o tio le loto o le nganga pe ava ai le le ia I fai tau ia Matthew ia matai o losu malvadu ta fe pe na alua lua gave up po le alme o le atupu I le tūra I manu malo mai o Yesu mai le oti ia o le taimile nei ia lava vai foi o tatou polkala me Filifilia o le tua a Yesu o pese mo le manao ia ko meni mai Whatau no wina le pese mo le manao. A o le aso le nei. Mana tua Amerika Samoa. I lau tāru sanga le nei tu la fiafi. O se mai lau whafonga I le pese o saunia mo I tātou.
Ai ole leo ina fatupu inai ole misa Lauanga no samo ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na Apo mai lo so ia ia le situ Sauni no malo e pe ona feta lai mai Yesu Tali tonu matau fai Tatu te salvali lana upu Ina te whaari tino atu Matupina ula tolo na file mu Ai e mana tua sinile Na te pune lona loto Nai lole Na te fia e pene ono
Ia o le nā watu whāwhawhunga mai le si whawhunga o le tamai ta ia Rachel and Leo. Te ala i loto o le pese nā sa tō whāwhunga mai ia nā o le whāmasina le matu o le pese. A o le māneia ia o whātunga. O lo ia te tonu ia mara tamai ta ia Naira. Ia o Naia e teru le nā sa tō whāwhunga mai le pese mua po leo le loto. Mana tua fo i le tala ia Yesu malana wo fo i lea sa whaalo to lua i le tari tonu i le mea wa tupu wa tula i mai Yesu le oti. Le tama leo Tomasi. Wa fesili ia Yesu fe mailan fesili. Te leo Yesu. Fa pe felana o lua le ala. Fe mai tala Yesu i anes fumal fafa i upe ono. O au nei o le ala. O pomoni. Maleola. Te ilo ma Tomasi tari tonu wai fo i nā Tomasi. Wa nā o Yesu lava le ala. Ai tupul mata upu lea. Ele i o atu Yesu i ona popo ngam whainta. Tolerance, it's not a big word that you can hear a lot of these days. The world thinks that tolerance means accepting other people no matter what they believe about religion. Uh-oh. Knock, knock. Others think it's a sign that you are intelligent, or at least that what the world says. Jesus believed in tolerance too. But for Jesus, tolerance meant being kind to those who didn't understand his truth. And it meant helping to understand by leading them to the Holy Spirit to reveal all truth. For example, he was tolerant for the disciples when they doubted him. He was tolerant of the crowds when they misunderstood him. And he is tolerant of us when we sin. But there is one more thing about Jesus was not and is not tolerant. He is not tolerant about others' idea of how to get to heaven. Some people believe if they do enough good things, or if they are strong enough or brave enough, they will get to heaven, or they will buy their way to heaven. Others believe there are many different ways to heaven. But the truth of the matter is that there is only one way to heaven, by believing in and obeying Jesus. So you got to pick up and choose which one you want to do. Are you going to follow the world's pattern, or you going to try to find the truth in the Holy Spirit? Which way we turn? Ai whi mai wha maunga tus pa ia sa moe wha pēr. Ua whetala i atu Yesu i atoma. O au nei o le ana upo moni ma leola. La ila wa masi tasau i atu tama pe a lewi mai. I atea. Le tūlanga la le e o mai te tonu le vai tau le nei. Ia o lo o whetu me mea i aile lalo langi. I le va aile i le ala i le langi. Le mind frame lava o aso ia, o lai mana tua lava tangata le ape whai fo le sa tu paperonia. Fe mai ia, o ringa luenga whatua tua a whai fo i au fo runga le langi. I le ai le i au. Na toi suia e le tua. Ai sea, wa mai mauli taimi o le tangata e alu nei mea. Ai le whao ngāri taimi e whialu wa i e lunga o le lau ele ele. Sa mō malau whafonga anga. E ese le mā nei o le alofa mareanga le lei o le tua ia te tātou. Wa ui atu lo tātou wola tala peili a Yesu. Wa ui atu. Ilo nā alofa malonanga le lei. E whapena fo i vai mama. Wa ui atu lava i a Yesu. Vai mama. Wa ui atu i a Yesu o tali langi vai o apo. Pau lava leo le ala. Ai ei teimi e toi lu i e fo e tātou lava i tātou i e pe moni elo whatio tō malu tali tonu pēa. But it's never too late to make things right once again with God. Then
I think I went to the altar once to accept him. But you know how many times I prayed to Jesus, I'm not going to drink no alcohol, do all the other things, drugs, you name it. It's more than 50. Are le yale aso ya polua ale ai. Ya wole ai lava. Le alofa na maleanga le leo le tua. E te va ai le iai le saunia ina o e le tua. But I realized for me to go to God, I have to go through Jesus, to accepting Jesus in my life as Lord and Savior. Then I receive the baptism of the Holy Spirit. Then from then on, the Holy Spirit leads me to all truth about Jesus in my life. For yes, e seranga lua le tua I o langa o tangata uma. E le tutusa o mai tangata I le ngāru wenga le tua. E ese, e ai fautua, e ai o e tāla I le finangalo, e ai e tāleni pepese, o I la tofoi no fafale, e whao ngāfu I le tua la tau lima o tāleni si ese. La langa fala, e o isi fo ia o ngāri tuli manu, o isi fo I, se se tāleni lava. Tofu lava le tangata ia malona o ngā. Ai tasi lava le ala. Wana au Yesu ke riso lava. O nā o ta oto a toa ai le wha vai o lo soifuanga. Mana tua na a mata mai lava le nei o langa se lau pasene ma neia fia umar tangata. O mai lo ina ua pa ule ulua I tangata. Pipi I mai lo maritama le o le o langa fui le wha loto lua. Pipi I mai lo ma le o langa le ua matua I aila vai le angsala le tangata. Tato va aifo ia a tama evan, ma nei o le mafutanga ma le tua, na pa uloa, whananau mai lo tātou le pa ulea. Ia, le laife mai tō telo tangata o le human nature. Ai lo le, o au ia. E au ngāfo, ai peila vai ma nei le sin nature. Sin nature. Ona fo I le I whaia tātou e le tua whapea he. Tātou te whioti. Ai o le mea na tupu mai na wa uma ona whai e le tua o tangata. Le la sa wa Yesu fe mai, wana wa ulava le ala o le upumoni ma le ola. Ia whaftai le mafuta mai, ia whare mai te le fua, ta avita whaftai tere lava kone Emin Pastor Samuelo. Ia leo to iai le api whai ngā I taimi nei, ia walewa na avi ese, langa ua tele langa sala o tangata pastor, sa o le lei. A whai na wavi ese. Le taimi moli lava na ai le tangata ola I le ape whai lea. Tamo is aku. Ioi, lai moe ta maloa. Ioi, moe alta maloa tūna ia. O tamo ia kopo. Lai whiwhiwa I mai angeri o le tue atu lunga o mai laro le ape whai. O I nā le whai lunga o le whai o le tanga. Ua whaatasi mai le tua I ona tangata. Ai anofo lava I tātou ma le mana tunatu iai I fesili ma le tala noa ina o lou lava ia whaauratanga. E whainga tā fo I ona mana ma la mai o le tangata tō tasi. Ai au ngā tele ona sue pe ai o le tangata. Lau tala moni lava I teime te latu le whale, umare le live leo lotu toi nofo toi matamata por kalami lea. Ono tano le toi rewind ma toi sue. E tele fo I o isi ngā ruenga le nganga pa ia toi whanau mai ai. Ioi, ma toi whai tau ko menia tangata. O le manei ia, e vai tō whātasi maua le iai le theme antoa o le tau mawhai e avo, e fola le upo le atua. Ona foi whātu, ese lava le atua iai I sos tangata. E ngā ruenga wa whai le tangata mo le atua. But it's never enough, like Romans chapter 4 verse 5 says, a person cannot do any work that will make him right with God. Never enough. Tama whai lava yalu. Why? Because pretend you have a bank account in heaven.
woka fe so lea. Vai mamau. Look how fast they look. How high they're assuming. And that holiness account, they panked in. In order to get into heaven, your holiness account must be full. Ia le leila o lua fai ya ma le atua. Leila o lua maftanga. Prince Skelton, ma lo faftai. And Gentoris, ma lo lava. Thank you for joining us tonight. So when you're trying to fill your account by doing as many good things as you can, maybe you say something nice to your friend or help your neighbor. That's what holiness is. Helping somebody up by knocking on the door. Yeah, this is the bread for you for your morning tea. Maybe you lead a prayer in a congregation, or maybe memorize a Bible verse that will lead somebody to Christ, or maybe your family. I was so challenged by the Holy Spirit. It's been 2 years, been 2 years and a half. I've been so challenged with the Holy Spirit. My prayer was, I hope one day I will memorize one verse from a Bible before I go pray. And you know what? It happened. It happened. Every time I go pray at our church, all I need to do is just look at one verse. I'll get the chapter and the verse, and I go up and quote the whole verse, 1 or 2. And then I'll say a little bit inspiring message for the congregation. That's one of the gifts that I didn't know I had because I asked for it. You know, if some of you might be knowing that after my sermons on the radio, I always say this: may God of peace, God Himself, God of peace, sanctify you through and through. That's one of the verse. E Manuia e tau loto lava. E whawhanga i aluanganga. But I'll tell you what, there's the enemy will challenge you that way. There's some challenge that comes from the enemy because God allows it. Because God knows that this one is rivet. Then the saying in the Bible is true. God tattoo His word in your hearts. But God will allow the enemy trying to pull the roots out of that words out of your hearts. He can't do it because it's already grown in your heart. Bola leafo le fatu na te toine le tua. But surely doing more good things that will earn your extra holiness, right? It was only a question. That should have filled up your holiness account, right? Wrong. When it comes to goodness, we can never do enough. We can do some, but we left the rest out. You know, talo fa et, faftai lava, la waftionga mafutamai. But try it. Ask the Holy Spirit. Ask Jesus. Teach me a verse, one, so I can quote it, so I can read it and memorize it, and then feed my soul. And then when I pray, you pray from that verse, and you see how God works in your life. Very, very powerful. Manai mo ialai o mayamo na tura lava I o le ang salai tangata e whao so songa matinga ma me fo ye o so fa ye oi. But you have that memorized verse, you know, in you. Now manai if I you can also taste the sweetness of the word of God in your spirit. Manai yole. But I'll challenge you tonight to do it. Do it for yourself. Open up your Bible, just whatever verse that you chose to read from, whatever chapter, read the whole chapter, then ask God what verse that you
He wants you to lead on. And then he will give it to you. And then he'll expand that word. It's probably going to go through the whole week. It takes me the whole week to go through that whole one little verse. Because it is so powerful. But when you choose to believe in Jesus and to obey him, he fills up your holiness account for you. Jesus will do all that for you. It's called what? Grace. It's called grace. Holiness unto God is a holiness that it comes from within God and yourself. We understand we have crises in our lives. We have setbacks. We fall back. But Christ himself revealed himself to us by his grace. Come back up. You're okay. Come on back up. Continue on to work with me. Maria Fagalio, Yafaf, thank you for the words of God. Bless you, Pastor. Yeah, bless you too, sis. But we must. Don't doubt your salvation. Don't doubt. Don't make the same mistake I used to make. I ask God for forgiveness and turn around and run right back into the club. Come back to the church trunk and ask God for forgiveness one more time. Go back right to the club. It takes time. But try not to force yourself to jump right into it, but take your time. Fua mai ai oira o savali mai olae faatali mai lava le tua ia te e au te faatuai. Ai fua mai lava oira o savali. For my 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Christ had no sin, but God made him become sin. Aisea, ona foi lo fale tua ia te oema. Because God loves you. But God did this for us because that in Christ we could become right with God. Manuia. Ina ia whatasia ma le lei le tātou whengainga ma le atua. Ina ia le lei lo tā ua vā ma le atua. Le lei lo tā vā ma lo tātou tamā. Ma waso umalava leo langa e whaitau lia umalava le tangata. E re tangata e whaitau lia ine waso leanga, e tangata e whaitau lia ine waso le lei. What about you? It's your life. What you bank on. What you count on. That's the question for us to live by. It's not what people say about you, but what are you going to say? For example, Salaya, Suafua, Faftain Mafuta Mike, God bless you too, sis. What is Salaya, Nancy, Foe? What are you guys going to do about, what are you guys going to say about yourself? People will say this and that because they only see what is outside of your beautiful body and a wonderful life. But God sees the heart. That's what it matters. When people say things inappropriate, right, to me, because, the only thing that I said, I asked my daughter, baby, can you pray for this person? Or I asked my wife, can you pray? Or I pray. Or if not, I won't do anything about it. I just keep it to myself with a silent prayer. It's tough. There's some times that I come that close, face to face with danger, but I ask God for protection, and He delivers. Lala na e tato va ai e o lango I tato e tā ua tele. Protect yourself living on nafam talanga e whaava noa lo taimi pui lo wola. Ono lo iele ngā ruenga le atua na wala a wina ai oe na Filifilia ai oe I le laro langi le nei. Ai ora tātut peseletas wawai e foi o le tato mawhtanga le nei tūla. Ono toi foi mai lea, toi whaava wina tato porkalame. Ia usimai ala whaafonga.
now live out to Eta utala fo imale fua Ai leo leo so ilunga Samuelo fama walunga Tatele tutusa Oa ole matai Ia e ava ma e whaalongo mai The fire in your heart. Psalm 40 chapter. This is one of the chapters that is reminding us the greatness of God. By the verse 8, this is what it says: My God, I want to do what I want you want. Your teachings are in my heart. Ole nganga maulalu. Ole loto maulalu. What this psalm is saying is, what do you want to know God? And why do you want to know God? Because you want to have a relationship with Him. Because you want to know of who He is. You want to know God lives in your life. By how? By accepting Christ in your life. Want to know God's will for your life? The answer to answer these questions, we set our hearts on fire.
That is, what do you do when you feel like the world is against you? When we talk about the world, is what all the faults of the world are coming against you. But we must to have that sensitive in our hearts. Ia te tātou le loto maulalo. Awa tātou te whātau tawā atu i le mālosi mai o le lalolangi. Aisea, e vavei lo tāua vai, e vai lava tāua, ai sau lava le lalolangi, e sau lava. The power of God will turn our mourn to our joy. The power of God will change our attitude to His loving grace. The power of God made us well. Salamo fast furu fe pe valu fa mai lo watu wai o te fia e whai lo finangalo. O lo te tonu lava I a te au. Lau tu la whanu. O te fia e whatau nuu lo finangalo. O te fia e tā lai atu o lo finangalo. O aso nei mawai tau nei. Wale ngata I le sawa. A le tele fo I o le vevesi e tupu mai ai lo tātou o langa. Tangata whaatua tua. E a whaina lava lo tā ua o langa. Pe a pala ai lo tā loto ia I tā ua. Ona manu mā lo ai lea o ita. A manu mā lo I tā ua I o tā loto. E whaia ina ai o le ita. Ai manu mā lo ai o le anga malu. Ma le loto maulalo. E whape whea ona tātou whai atu le loto maulalo. E ese lo ua lofa e a Yesu. A o le loto pei o le taika. I le uso po le tuangane. E whape whea ona tātou ona whaamasino atu I le tasi. A o te tonu I lo tātou loto wa pei o le afi le mousa sae ma le asa maritinga. A o tātou wa ai fo I o tātou mātua le ngāruenga I le tausia ina o I tātou. Le mea lava le manatua I tātou le amatanga le oranga o le taata mo I mai no fo o tawhata māma le tina. Fafanga I le mama. Fasusu. Toi ta mo e eva toi sau. O aso nā o la I titi lo tā loto. O aso nei. I o tā manu mā lo I lo tā loto. Aua ne I pūlea I lo tā loto lo tā mā fau. O nei masau tele le tongi o le almaa a le loto. E a whai nai I tā ua. A o le sasa fo I ar mā fau e ti ngā ina ai o lo tā tino. A le tau whea a fo I la I o le tino ia mare marosi. E lepe tia ai o lo tā uanganga. A whaia ina e uma lava me uma nei. O na oti ai lea o lo tā whaatua tua. Ta whea le wha moi moi. Ma lemo le tariton. Le ma lemo nai te tonu o le vasa ula ula. Fe mai e mā ngoto I ai o le fili ma ona le anga. Pati o le lofa ma le anga le lei o le tua. E iei o na ala I o tātou wala. E whai fo I le tua o mea sili o malawa I le lofa atu I le tasi. Masani tātou o na tala no le upu le tau o le homeless. Awa I tātou le upu le o le homeless. En tātou wa aile I le ngang pa ia. Toi wa ai fo I le tangata soifua. When you see the person without Christ in your life, that person is homeless. There's no home.
That means Jesus also is a homeless man. There's no home for him to live. Jesus don't live in your house, but Jesus lives in you. Anyway, so why we see ourselves with Jesus and we still act like we're homeless at times? Ona foi o isi taimi e o so fa ia ro ta mafau i vaenga ese. O le nā tūrawama o le rang sala me te tonu o le o langa o le tangata. E whetau I lava le ang sala ia ma le anganga o le tangata ia so uma lava. O le fusuanga lava lea ia le mawhai on te ua. E se ilonga lava ua. Fualu tangata I le langi, whatu a maro lo. Tātou te whitai ia impopo ngā mwhaingtā. E mawhai lava I le atua, ona ia au mai o le tali I o tātou nei vai vainga. That is what you do when you feel just have to do what is right for God. Or sometimes we live in life of homeless and infants. And sometimes, we judge our own self and we set a low bar for ourselves. By attention to the fire, paying attention to the fire, you will love to sing His grace. You will love to pray. Does your heart hurt for the sick and the lonely? Then comfort them. How about the hunger? Feed them. How about the thirsty? Water them. What about the homeless? Shelter them. Jesus says, I was once homeless. The disciples, they didn't know what Jesus was talking about. But Jesus was right. He was giving them a hint. Hey, are you ready to believe in me? You ready to accept me as your Lord and your Savior? But never in our lives we see anything like it. The way God is moving today in our lives. It's not the same how He moved yesterday. Aona o le aso le nei e whapitoa tonu lava mo America Samoa. Bra Mota Hilton, my sister, God can answer our prayers no matter whatever happened in our lives. True. Dial the heaven telephone. No. God has unconditional love. Praise God. That's right. Amen. So dial the heaven telephone number and God will answer. His phone's never busy. 24/7. Pepe Semaya, malo lava. Amen. Thank you for joining us. American Samoa, America Samoa, pele oi a te imato. Ono lo waso whengai tonu lava lea ma le whengai ngā ma Amerika. Ai o le Filifilia na whai e le atua. Mō oe. Le wa o mai ai I le so o se lau mo le tupu. Tau sanga o le mafutanga. Wa o whauru talaina le ni aso whapitoa mo o tau le tūlanga whapea. Lo o tau sa alo tonga. Ua ia Yesu Kiriso. Ona o mai leo o le mata upe valu mai a Roma. I le whai upe sfuma le lima whapea. Wai tele I maua le anganga o le polonga e toi whai ai I le whewhe. Ai wa e maua le anganga o tama whai ma avea ma whanau. Tātou te alangai ava tama.
Whai upu lea o loo awa o mai ai I tātou o lea nganga pa ia o lea tua, o lea nganga o tama whai. Le nei le upu wa avea lea mataita ina mo I tātou I le winga wa au mai e lea tua o tau umai te tonu o le ainga. E pele oi Amerika Samoa I le tua. E whawhiso tai fo I le tua I ati oi e a fua I lo nā nganga pa ia. O se a leu ma whale tonu I te tonu lava o le nu o le tua, e pui ma whaama ma tā pena ese le tua, ai te tō le whatu o le ola fau. A o angiangia pē le fua o le whengainga ma le maro tele o Amerika. E ata le atua I le fia. I le talia e Amerika Samoa o lana miti. Wa ia au mai le fesoasoani sili e tausi ai o na tangata. Ma fau fo I le mafutanga wha le tamali ma le whailaunga. Le whauina e le atua I lona suafa ina ia pale mai ai o wha Manuianga. Amerika Samoa. O lo li lingi pe lava I le nganga pa ia o le atua. Ana wha Manuianga I te oe. Ono sai. E whai aso le atua I lona alofa. E fo ina mai e le atua o lau ai ma lau inu I le aso ma le taimi. Na te waaia fo I mai ua I loa le tau e au ngā ma oe. Ma le tau e to e te wai lo lau whanua. Ma le tau e to e whaafowina ai o le lau ele ma le sami ina ia Manuia o lau tau mawha. Fe mai kore ni to I lua o le mata pu tolu. Fai pa sfumu le fitu e whape. O le nei, o le alii o le anganga ia. Ma le mea ua iai le anganga o le ali. Ua iai le sa o le tonga. O I lato umalava ua tau mawhai e whaaea ea ina lau tupu ai Amerika Samoa. Wa whai ilangi I le wholaunga. Nisi foi ua loa lo lato soifua. O nisi foi ua moli mawina. O nisi foi. O lo I te tonu I manava o lato tina. Ai fe mai le mori mau le tua mai a vea le ma fianga sili te tonu ia te I lato. Lato te matu ae. Va aia le tua te tonu ia te oe Amerika Samoa. Ua e tari tonu fo I a Yesu Kiriso, o le tanga vai lea o lo whawai. Ua ia la vea I mai I a te oe. Ua ia pui ma ua ia ati le pā o le whengainga ma oe Amerika Samoa. Lo o tau sa o le tonga, mai lea I a Yesu Kiriso. Our freedom that we have in Christ, it's your freedom, American Samoa. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoptions as sons, by whom we cry, Abba, Father. Romans 8 verses 15 teaches us how the Holy Spirit works in our hearts, powerful in mercy as well as adoption in our lives. American Samoa, here we are. The word adoption means that we have been brought into God's family, even though we were previously outsiders. But God chose to do so. It was His way. But it was revealed by our old ancestors. They have gone to heaven.
or they're resting on their beds. The generation that is now, and a new generation yet not be born yet. But when we were outsider, God chose to bring us closer into His field, so we can be called sons, daughters, one covenant under God. American Samoa, think about yourself. Pray and accept the love of God. Cheers and accept the joyful voices and the sounding of grace that the Holy Spirit is born unto each one of you now and forever. 2 Corinthians chapter 3 verse 15 and 17 says this. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. The verse 15, a little glimpse that it says, is preparation to see the love of God. We're trying to save our lives by doing good, following God's message every single day. American Samoa, by no accident, it's God Himself who chose you to celebrate 100+ years as of today. The Holy Spirit provides the freedom for you to protect and to serve and to love. When we trust in Christ, His saving grace, American Samoa, we are loved by God. By trusting Him, God will lead you for the next 100+ years to come. Have a good, happy celebration, American Samoa. Remember, bless others, American Samoa, as you go along the world. God loves you. Ia Manuia le sisi ngā fua Amerika Samoa. Ia sisi le tanga vai o le ola i le whātua ma le talitonu ma le wha moi moi. E le mate laina o lau tau mwhai. E alofa le tua i ate oe Amerika Samoa. Mai mato umalava i le telo Amerika, New Zealand ma Australia. Amerika Samoa, Manuia le sisi ngā fua. Ia iai le Manuia o le tua. Ia o tau Manuia. Pei ona whetalai mai o Yesu ia te i tātou. Wa ngata mai iri tātou por kalame le nei tūla. Ono le taimi whātulanga ina o tae au tūtua ngia whi au mga ruenga. Ai whawhtai atu i le tātou au mafuta le nei tūla whiawhi. Ia lewa o nei le tae au o le asto nai. Ia whawhtai tali langi. Vai o a opo ta whai malo, whawhtai tele lava. Thank you, Pastor Sam, for the word tonight. Prayers are legit and real. Trust and believe. Have faith and it will be delivered. Whawhtai tele lava. Ia o tō Manuia, whawhtai le mafuta mai, ia Manuia fo le weekend, ia o tō, tātou toi wheloa e fo i le asonga. La sa, ia whaawawina e pere tau tua le si whafonga o le tai a fo mai le aso sa, songa fua, ia se toi whaasolo fo i le vai aso fo, i le alofa mareanga le leo le tua. Ia, ma futa talo, mana tua sa mua malu to tua tasi, mana tua fo i ato tuila ma Manua. Ia, ai le ngata ilea, te talo mo le lalo langi a toa, pei o lau masani. Ia o le taimiri nei, ia e
whatai atua i le mafuta mai le tatou porkalame. Ai o la wha i wina le tatou porkalame i se talo. Le atua lo mātou tamapa ia, whawhitai ilo wanga alofa ma le wanga lei. Whawhitai lau pui puinga marutia i a te i mātou. Manuia le sisi ngā fua lo mālo i le ne yaso. Le ngata i lea. Whapefo i lātou mo whai o na mafuta mai i le au penga ta whailangi i le nei tūla. Ne tua lo mātou tamapa ia Manuia te i lātou i ngasi o a whaina o lātou tino. Fua i le ola ma le malosi. Pui mai i a te i mātou. I le suafa pele o Yesu Kiriso o mātou ti ole mwala au atuai. Amene. Sapasui, only tomato maniki.
tonu lo tina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 so we ala ia malolo tele via via mai mai atachate se yo pese pese atu ile ea se yo pese pese atu